ɓay ɓe sifike ha gasi julɓe yawno ɓe udditugol Baytul Muqaddas on ɓe andi ko Seydina Umar yawta fimu tawi Seydina Umar no Madinatul Munawwara jonnon ɓe wiya Seydina Umar aru Seydina Umar fokkiti Madina no arde Baytul Muqaddas jonnede saabije ɗin kono ndaare ko hawni ɗon andi fewde on so yari oto ala avion ala ko ƴettugol ngeloba waɗɗo ara jonnon Seydina Umar hiɓe mari ɗowowo ngeloba ba ngeloba ko ɓuri hewde kon ko yo ɗowe goɗɗo koyo ɗow goɗɗo ƴawa dow yani no wawi hande sa jogi oto haɗa ɗaɓɓude chauffeur Seydina Umar maki ɗowanoɓe on ɓenni si en yaaday ko condition goto o yeyten toon no woɗɗi lawol ngol no woɗɗi so tawi woni en yaaday en yahay woni min mi ƴawa ka hoore ngeloba ɗowa quelques métres min kadi mi tippo an kadi ƴawa min kadi mi ɗowama quelques métres la ilaha illallah ɓenni sa nunnali ɗum ɗo en yaadata yahen kadi quelques métres hara ngeloba man no fowti an wo min wo seppe ɓe haldi ɓe fotti ɓe signé ɗum ɗo joni ɓe yaade lawol ngol no woɗɗi Seydina Umar ko inde joni ko Seydina Umar ƴaw 5 kilo ɓe tippo ɓe ɗowa gollowo maɓɓe on kankadi o ɓe ɗowa mo 5 kilo on sa ɓe ɗiɗo noon ɓe seppa ngeloba mban foto mba yaha ko nara mba rondaki 5 kilo ɓe tata noon ɓe senda ɓe fota tek ɓe haldi ɓe fotti ɗum ɗo joni noon kaɓe yahata ɗon e hoore ko ɓe yahi kon Allah waɗoy hewtoygol ɓe ngol tawi ko tuuru hombo tuuru gollo won ƴawgol ka hoore ngeloba joni noon jama on foppo no habbi ɓe andite tun si innama hande lanɗo leydi no arde heferaɓe fof no habbi no humpa ko hombo woni Umar lancuɗo leyɗe yani wono Rum on sa hari Rum kamɓe wonno premiére puissance mondial ko ɓe julɓe ɓe Seydina Umar imminno ko ɓe yahi lanci dawla maɓɓe on hetti puissance on tawi on sa ndeññande ko julɓe wonno la premiére puissance mondial joni noon jama on foppo no humpa ko hombo woni yoytude Umar geruɗo ha hetti puissance mondial on fof jogi e jungo muɗum foppo no humpa ko hombo woni o siɓe sikkude si o ari taho ko natugol mo ngol tun taho ko yani ko yiyete ko hara yiyaka ha hande Seydina Umar ari aldi e yimɓe seeɗa ɓe ni ɓe ari kadi tawi ko kamɓe woni ɗowde gollowo ɓay ɓe hewti yimɓe ɓen Jérusalem ko ati landagol ɓen ni manil amir kombo woni lanɗo e hakkude ɓeɗo fou par ce que a sendidirtaɓe ka conci a sendidirtaɓe hay e hunde ɓe seeɗa e hol ɗum kadi ko kamɓe woni ɗowde jiyaɗo ma gollowo ɗum ɗo ngalɗini ɓe ɓe wi wallahi kamɓe ɗumaɓe ɓe wi ko saabu ngalnolɗan ɗo tigi lancirɗon puissance mondial ji ɗin fof hettuɗon fof jogitiɗon e hoore moɗon ko saabu ngalnolɗan ngal arduɗon ɗo on say ko raɓɓinɗingol ɓe jonni Seydina Umar saabi on say ɓe seeni ɓe hollaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rewno ɗon ɓe seeni kasa mawdo ga tawi ɗon kadi fof no tuuni leɗɗe e piiji fof ko ɗon alyahuda ɓe bugotono ɓay ɓe hewti ɓe naali are laɓɓinon ɗum ɗo ɓe ñonu tun kamɓe dolokke maɓɓe on ɓe haɓɓi mo ɓe yahi ɓe fuɗɗi laɓɓingol sahaba ɓen fof ari jokki ɓe tawi na innugol ko maɓe jonna ordre ɗum ɗo fof ko kamɓe Seydina Umar yani moƴƴereji maɓɓe ɗon ali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nodduno sahabajo goto no wiyeteno Hudayfa ɓe yewtimo fi fitna aroyayɗo ɗon fi ko memata l'islam on fitna o arino tawi arugol mo ngol ko Seydina Umar feƴƴini on fitna arata ɓe yewti Seydina Huzaifa fi oɗo fitna fo ñande go noon Seydina Umar noddimo ɓenni Huzaifa miɗo faala ya yewtome minen julɓe ɓen kon ɗum woni oɗo fitna mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewtinoma oɗo sahabajo wiyeteɗo Huzaifa windi Seydina Umar ta haaju ma wono e on fitna par ce que on an e on baafal no hakkunde moɗon baafal fermangal tawi jakka ko kamɓe Seydina Umar tigi woni ngal baafal jakka fitna on ari woñande ɓe feƴƴi sahaba ɓen fof famali kono kamɓe Seydina Umar ɓe faami ɓe landi sahabajo on ɓenni baafal ngal ko udditetengal ka ko lancoytengal ɓore o yawi bal baafal ngal ko lancetengal ko ɓoretengal wona udditoytengal ɓe faami jaka kamɓe ko ɓe wareteɓe kamɓe Seydina Umar ɓe wulli tawi ko sahimbinteɓe on ande yewtino ɓe wino islam on no marno nene e baba fannama Seydina Umar hari no wuuri hari l'islam on sa wi ko a julɗo haray ko a julɗo haray ɗa mari dignité ɗa mari pouvoir ɗa mari konngol e hoore aduna o ko woni a bewata e hoore goɗɗo ɗum ɗo ɓay ɓe andi ɗum ɗo ɓe wulli ko wiwɗen ɗo kon haysi ko a julɗo haysi ko a siɗɗo maɓɓe a susta bewde e hoore goɗɗo ñande goo Amr ibn al-As mo ɓe lammino o Misra ɓiɗɗo makko yanno e neɗɗo égyptien jo tawi on na hay julɗo kono ɓiɗɗo Seydina Amr ibn al-As on ko julɗo par ce que kamɓe wonno gouverneur on kamɓe Seydina Umar nomuno gouverneur Amr ibn al-As ɓiɗɗo maɓɓe goo yani toon égyptien jo piimo ɓayo piimo o wi minen ko minen woni ɓiɓɓe tedduɓen ka leydi o on julɗo wi ɗum ɓiɗɗo Amr ibn al-As o ɗo gorko o tawi o wata yaade ka Amr ibn al-As o wullito par ce que kanko mo sikkude so yayi ɗon ɓay ko ɓiɗɗo oya
on non bambana e ɓiɗɗo makko o rewi on directement o ari Madinatul Munawwar o tawi Umar o wi Umar ɓe lamminɗa ɓen ka leydi amen ɓiɗɗo mo lamminɗa on o yani an o piilan o waɗilan ɗum ɗo o wilan kadi ko kamɓe woni ɓiɓɓe tedduɓe ɓen. Allahu akbar. Seydina Umar ko ɗum ɗoni ɓe jaɓali ko ɗum ɗoni ɓe jaɓata kadi gurdam maɓɓe ɗam fab ɓe wi jooɗo ɗo ha ɓe ara ɓe tawama ɗo. Seydina Umar joɗɗinimo ɗon ɓe nulani Amr ibn al-As e oɗo e ɓiɗɗo makko on ɓe wi yo ɓe ƴettu puccu woɓɓe wi déjà ɓe wi'uno yo ɓe aliñu puccuji iwugol Égypte ara Madina harasi Amr ibn al-As ƴetti puccu e kanko e ɓiɗɗo makko on si ɓe dogi ha puccu ngu ronki koye ɓe échange ugo ɓe ƴetta puccu go kadi heso darranongu ɗon fi hakke ko o faala ko yo ɓe yawo arde fita ɓe retardo yani nayi ɓe ƴettu puccu woto ngu ɓe fokkita Misra Égypte ɓenna ɓe arda e maggo ha Madina sako ngu nawna ma ɗum ngu ronka koye ɓe aliñu puccuji innen a chaque 10 métres a chaque 10 kilo ma a chaque 50 kilo ɓe waɗa ɗum puccu hara si ɓe ƴettigoya puccu ɗo ɓe ari ha ɗo koye ɓe échange ugo ɓe ƴetta puccu ngu tawata gollali hay fuy taw fiyo ɓe heɓu pouvoir fino ɓe hewtira heñade ɓe ardi noon ha ɓe hewti Madinatul Munawwar ɓe tawi suka on no jooɗi Amr ibn al-As e ɓiɗɗo makko on ɓe yii tun oɗo suka ɓe andi o ari o fattike ka Seydina Umar ɓeɗo wona lamɓe innanoɓe kala ko gouverneur o waɗi kala ko général o waɗi no hawri ɓe général ɓe muɗum ma ministre ɓe muɗum yahayno piya yimɓe miskin ɓe wara tawa wowlowo ala ɗen hina Seydina Umar ɓe wi Amr ko ayo gouverneur oɗo ari wi ɓiɗɗo ma on no piimo ɓe ƴetti sawru malla leggal ɓe jonni suka on ɓe wi yo pi oya ɓe wi Idrib ibnul Karim ɓayo wima ko kamɓe woni ɓiɓɓe tedduɓe ɓen kamɓe woni ɓiɓɓe koho ɓen awa piw ɓiɗɗo kohojon ɗo yeeso fof o luuɓimo ha gasi woɓɓe wi Seydina Umar wi'i yo piw hay babirajon par ce que ko sabu on o bewiri kono gorko on ko andunoɗo kañum kadi toñala o wi Umar mi piwnoɗo lan on mi yottike lanni Seydina Umar makani Amr ibn al-As e maki hande mi lammintintama fes wallahi mi hutakima miɗo andi ko a julɗo moƴƴo ko a sahabajo yeɗɗuɗo miɗo andi wonayima ɓiɗɗo ma on tippi kono ɓay tun a wawali gérugol famille ma on ha o yahi o toñi woɓɓe goo a wawata gérugol leydi tiri mi lammintintama kata ha kata ɓe ittimo fes ɓe lammintini goɗɗo goo ɗum ɗo fof ko sabu ndare sabu neɗɗo goto no piya hara hono gasa hara Amr ibn al-As hay anda firum noon kono ka évitugol toñe ɗen ɓe ittimo few ko ɓe wonno Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ko ni ɓe wurirno kamɓe Seydina Umar ɓe laami ha ko yahata duuɓi 10 timmuɗi woɓɓe wi duuɓi 10 e lebbi 6 tawi ɓe nawi kamɓe Seydina Umar ibn al-Khattab leyɗe islam ɗen janɗi udditama islam on heeɓi doole tawi ɓeɗo zifuɓe hiɓe moni ɗon andi Allah yewtinoken ka Qur'an walan tarda anka al-yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum al-yahuda e an-nasara ko neɓuɗon gollidugol si tawi ɓe andi ko a julɗo moƴƴuɗo arana julɗo dey julɗo mik makko waɗowo ko ɓe faala ko lerde ɓe faala arta ka Allah innano hollude Allah politique koyo taw an e maɓɓe si on yiidi a wonay julɗo tedduɗo yeeso maɓɓe na ya waɗu gere na ya jaɓoɓe na ya mettinɓe kono sa yii hiɗa yaha gollana kefeero wallahi wi'a a juulata fiita bosma o yaltine golle a iwɗo fuuta jalo ka burure wona kanko yahanma toon ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴettuma toon adduma ha Europe adduma Amérique naɓuma Angola naɓuma kala ka wonɗa e débrouillade tawa sabu golle ma ɗen a wawata juulude gasale kadi hara oɗo bosjo ma sa wi'ino dey komi julɗo mi juula e ɗiɗo waɓatuji ka golle ma o jaɓayno sabu ko Allah woni puusowo dina ka na an kono buy e meɗen no huuli wowlangol ɓe wondema koyen julɓe en susta andingol ɓe koyen julɓe sabu woɓɓe men naha yoɓe andu ko inde julɗo jogi ɗen fi hon ɗum limaza ɓeɗo ɓe yiɗata en ha jokken ko ɓe faala kon on faami ɓe laami ke duuɓi 10 e goɗɗum ɓeɗo alyahudaɓe ɓe desidi ɓe waɗay Seydina Umar ɓe yottoto ko ɓe waɗi kon imini neɗɗo goto no wi'eteno Abu Lu'lu al-Majusi oɗo ari leydi Madina o famini ko golle o ari o ƴetta golle o yahi o moƴƴinoy kaafa o yarni ka poson ha o andi ɗo kala mo o tufiri ka o tigi daɗata Allahu akbar ko ndeññande o ari o liɓi baafal ngal woluɗen ngal fi muɗum ko kanko ari o liɓi nene e baaba l'islam on ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oɗo o ari o acci Seydina Umar no julnude ka juulirde kanko Abu Lu'lu jemma woɓɓe no wi ko geeƴe woɓɓe wi no wi ko subaka ala kulli halin o acci Seydina Umar habbiri o ari o ƴetti kaafa makko kan o famini kan kadi ko julɗo ari julɓe ɓen ɗuuɗi Madina a wata sendidirde si goɗɗo ari ka juulirde a wata andugol addu carte ma o men dara si ko a julɗo ma na a julɗo an ko anduɗa ko juulowo o ari o dari ka saffa yeesojo o acci ha Seydina Umar ɓe habbiri ɓe jangi fatiha la ilaha illallah
woɓɓe wi'i kaka darnde aranere, woɓɓe wi'i ɓe sujjino aranere nden ɓe ɓanti ka darnde ɗimmere. oɗo huɗaɗo Allah, oɗo neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala itti barke muɗum ɓawo timmi duuɓi 10 wiwɗen ko ɓe laamino kon hiɓe darani l'islam. o ƴetti kaafa kan o tufi senna Umar, o tufiri ɓe ɓawo, kaafa kan yaltiri ka reedu maɓɓe. on sayi o tufi o jokkidiri ɓe hita ɓe yani kaɓe woni julnugol ɗon kam mimmaru nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. on sayi woɓɓe wi ɓay o tufi ɗum ɗon jama on faami ko ɗon o yiltiti o tufi sahabaɓe goo ha woɓɓe wi o nanga, woɓɓe wi kanko tufitani hoore makko o maayi, ɓay o tawi o daɗata o tufi hoore makko. woɓɓe wi o nangano o soka ha senna Umar wawi hettude hakkil. ala kulli haalin ɓe rondi senna Umar, ɓe naɓi ɓe ka suudu maɓɓe, ɓe wallini ɓe. kono ndaare julɗo on ko wiwɗen kon joni, wallahi musidɓe julɓe, ala ko woni important e hoore tagaɗum ha hewti julde makko nden. kala mo ano fijira julde andu mo fijirde Allah subhanahu wa ta'ala. senna Umar ɓay ɓe naɓama ka suudu hiɓe faɗɗa, hiɓe waali. woɓɓe wi ɓe ari ɓe noddi senna Umaru, ha goto e sahaba ɓen ari wi siɗon faalayo senna Umaru finu e hoore ko ɓe faɗɗa kon, hakke ko hakkille maɓɓe wonno e julde nden, hakke ko ɓe hettinno fi julde nden. ɓe wi wi'aneɓe assalatu jamia, wonaneɓe tun inde julde nden, ɓe maƴƴe kisan wa'iri nolle, ɓe wi tun assalatu ya amiral muminin, ɓe maƴi, ɓe ƴiwi ko ɓe faɗɗa kon, hakkille maɓɓe nden arti ɓe anditide ko fi julde. ɓe yimmi ɓe tawi hiɓe tufa ɓandu maɓɓe ɗum fof no hibba ƴiƴam. on sayi ɓe landi premier question mo ɓe landi on, ɓe maki a sallan nas, yimɓe ɓen juuli, hiɓe tufa tufande nde ɓe daɗata, kono wona ɗum ɗon mapiniɓe. ɓe maki yimɓe ɓen juuli, sahabaɓe wi min juuli, min lannitike julde amen nden. on sayi woɓɓe wi ɓe ɓannani ɓe ndiyam, ɓe sayi salligagol juula, kono tawi ɓe juulata par ce que tufande nden ko janɗuno kon, si a naadi jungo ma ngol ngo heƴay ka nder reedu maɓɓe, ngo natira ka ɓawo, ngo yaltira ka reedu. la ilaha illallah. wallahi musidɓe julɓe, jam feede e nayewu ala ko ronki. ko ɗum waɗi dole ko marɗa wo ahi, ngari ko marɗa wo ahi, ko wakkiliɗa wo, ko janɗuɗa wo, andu ko ha sera tabungan Allah subhanahu wa ta'ala. sabu wallahi mo tawima ñande heɓoyɗa 70 ans 80 ans, si Allah no yeɗuma ɗin, wallahi a tawai jakka neɗɗo ko fus. sina ɗum senna Umar e ko yotuɗen fi maɓɓe kon fuu, ndaare ñande ɓe iwayno Madina ko ɓe makuno, kala faalaɗo e ɓengu mum heyno, yo ɓiɓɓe mum ɓe wonu alyatima, yo waro hewtolan ka ɓawo ayde ɗo, ka ɓawo fello ɗo. hande ko ɓen tufa laɓi tawi ɓe wawata, ala ko ɓe wawi, kono ko moƴƴere Allah waɗani ɓe, ko fi yo ɓe wonu shahid. on sayi ɓay ɓe juuli, ɓe maki ko ɓe torino Allah, Allah okki ɓe maki, ɓe weltanike Allah, ɓe yetti Allah hokkuɗo ɓe shahada ka juulirde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. e ɗon andi mayuɓe ɓen fop ko yamɓe shahide ɓen ɓuri moƴƴude, yani kamɓe woni patron mayɓe ɓen ka Allah. maygol noon shahide wona to warayde e ɗuma, nelaɗo maki kala yaltuɗo ɗaɓɓalngol hoore muɗum arsike ko wurnira ɓengure mum nden e hoore ko laaɓi dagi, si mayde heɓimo e mum o warama ko yanɗo shahid, mo wa'i o waraɗo e jihadi, hara ko yaltuɗa ko ɗaɓɓalngol hoore ma. nam